Mendeni wa idhangu ya katano ni mini samuveni wa mugu wa Dr. Fred Matiang'i tumia ukanyo mwabiwende kwa alame dhito maitwa ese utandidi wanda wasako mila na lainde matwa ese utandidi ya wasi udhisi atulata va Kenya ya zaka na Kenya ndeza kuhete kila biasala usuku wende ya mavu mendeni wa idhangu ya dhandato ni maanda manasima ende kuyenga likosia Mombasa mateleva na avokomi ndini wakamu nilitwa ese ukui wa meyo kuma kisukeni cha medi cha Mombasa ni mainungu nika kuma na itambia silikali ya kusukumia ende miyo yonde kuwa wena mutamu wangali ya mwaki wa SGR ndine wa idhangu ya itina mwethikesya ya The Nation ni mauvo ende meo konya ende hali mumai mansisa yoloka na malecturers itina wakwede wa ende silikali tangazia kanine kwede yukune kilengende ende vila methi tumaji vwa yake ili kuma itina ni mauvo meo konya madhau ya dhanda tuni nguzanizo kate wa chama cha nati na nsama kuandika alimu ya Teacher Service Commission itina wakumandaka kana TSC debetangi alimu ngili meongo muonza na ili kuma register ya nati na kiki mandikiende kapindekala TSC kuiba mbesa ila ende alimu matilawa kwa kinando cha nati na ende ne mavo maende wethanguni uya na idhanguni ya na bado niki utaile kuwasimu kumandukane itemba ndikithia na ende nikuwa na DCI Kinoti na paka lenga na story ya muandiki muwa mavo ulawa ende kumia mbesa katika M-Pesa na simu yake ya maudhu kuma valika customer ongea mboya simu wake alaina wake au mbesa na adhikuo omabe honest wao mabe ne polisi atueka au misi atume simu ya mundu no waiwe ya mundu no waiwe na mbado pena ukanyonge mboni ukuma ndini wa engewesu juluwa enende kudhoa sindu kunu mate ukwata lisiti nukuta elamende ete sindu siya mikato siya laisi kwa wiki iti kanaende etha nungudhoa kindu uweza ni ledio uweza ni TV uweza ni simu ikidia wadhoa wandu indi oto no kutwa mundu kana ovisavo lisetave ukunekeli pandu pande kithetwe kwaja kwe ilasu ezi siya nchati notekide kana wena risiti notekide kana wanengwa lisiti ndo onaba ilobyo kila za okuweta kaindo ethano na lisiti ni woswa ya ko ne mwedekeza sino mokata mavala manengeto itandino madango ma omo December yesela wewe na mavo ama kwendeze ne kwa sina nge mainge tukwatene samina ngo mwendo wa samudeni wa eidho kwa uliku neta wajavis kimoyo ni wanzio ka neta waboni we ukunikili wa madango kamemeni ka Athiani FM wase witu vinya witu Athiani FM miongo kenda na kenda katuno ile moloto wa mukamba